Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni likaJesu uKristu inkosi yethu. Inkosi lenkulu ebusa amakhosi amancane. Ngibingelele amakhosi azobusa umhlaba. Ngibingelele amanxusa anxusela umbuso wasezulwini. Ama-ambassadors of the heavenly country. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu, ngibingelele the rulers. Right. Ngiyafisa ke bazalwane sisaqhubeka egameni likaJesu. Kunale ndida la yabadida nabapostoli ababekade behamba nenkosi uJesu, ngoba babekade bengamaJuda and kunendlela ababelindele ngayo uJesu mayefika, ukuthi mayefika uJesu uzobakhulula military, uzobakhulula ngokwezempi, alwe physically nombuso wamaRoma ababethunjwe yiwo. Ama-Israelites noma ama-Jews ngaphansi kwe-territory yawo lapha ePalestine ayengasakujabuleli ukuthi abuswa uNkulunkulu noma angabantu bakaNkulunkulu banombuso wabo imele. Babengasakuthokozeli lokho ngoba babekade becolonizwe umbuso wamaRoma. Ake ngichaze igama elithi colony. Igama elithi colony abantu abahlala kwelinye izwe kodwa belawulwa, bebuswa, bephethwe kwelinye izwe. Endaweni abahleli kuyo, kungaba indawo yabo, abakwazi ukwenza ngendlela bona abathanda ngayo. Kufuneka benze ngendlela okuthanda laba ababaphethe. AmaJuda ayecolonizwe umbuso wamaRoma. Manje makuprofethwa ngoMessiah, the anointed one, that is Christ, uJesu wayezozalwa, babelindele ukuthi mayefika emhlabeni uzofika abakhulule physically, alwe, athatha amasosha kwaJuda, kuhlonywe ikhali, yabona, kuhanjwe kuthiwa kuyoliwa nanombuso wamaRoma, uhlula umbuso wamaRoma. Babe nethemba elikhulu ukuthi lenkosi ezofika izofika inamandla angaphezulu kwamandla amasosha aseRoma. Then bese bekwazi ukuthi bagain back ubuzwe babo, babe independent, bakwazi ukuyimela, bangabuswa leRome eItaly. So manje ke mayefika uJesu kokuqala, usafika uJesu usazokhulula abantu kulombusi wobumnyama owusathane othumba abantu ngokona ngesono. uJesu wayesazele ukuzodeliver abantu, yabona, uzokhulula abantu, ebakhulula kulombuso wobumnyama kuqala. Lokho ayezokwenza kuwa amaJuda kanye nabantu bonke. Manje ke abaprofeti mabembulela ukuza kaJesu, ungazathi ayiqamanga kahle lonto, ayicacanga kahle kubo uma bebona ngomoya kaNkuluNkulu ukuza kaMesaya. So manje abantu indlela babezwa ngayo abaprofeti beprofeta kwakuthi uJesu mayefika uzobalwela physically, kanti uJesu usazolwa spiritually. And uJesu ukulwa kwakhe spiritually akezukulwa futhi ngendlela aba-expecte ngayo ukuthi umuntu mawulwa naye ulwa kanjena. uJesu uzolwa ngendlela yokuhlulwa. Babona, uJesu uzokwenza impilo, uzophila impilo ebonakala ukuhlulwa, ekuhluleka, ngoba uJesu wakwazi ukubanjwa, waboshwa, wabethelwa, kanti apha amandla akhe. Wazi wafa uJesu, wangcwatshwa. So kwacaca ukuthi hayi lo muntu ebesimthembile ukuthi unamandla, hayi uhlulekile, kanti lapha enqoba khona impela yakhe. Then bonke ke manje abazonqoba kufanele baqale banqobe in a spiritual realm, ezweni lokomoya qala, ngokuthi bakholwe inkosi uJesu, bamlandele, bafunde kuJesu, bamlingise, benze njengaye, ukuze banqobe ba uSathane usebenza ngepride. So uJesu ufuneka eze ngehumility. So uSathane usebenza ngokuthi uhlakaniphile. Then uJesu ufuneka enze nobuhlakani bukaNkuluNkulu kubantu obuvela bobula.
njengoba uJesu engayiphindiseleli nje kubula lokho ukuthi ungathi inkosi enamandla kodwa engakwazi ukulwa nomuntu amshaye kodwa uJesu uyathula kubula lokho ukuthula kwakhe lokho kuzehlisa kwakhe lokho uyithoba kwakhe kubula kanti yona indlela anqoba ngayo. Uyabona uma umuntu ekulwisa umuntu elokho ekutethisa ukukhuluma kabe wenze njani uyithulele nje umbuke, then bengaqala abantu bahleke mayesakhuluma esakhuluma but egcineni bazogcina abantu sebehleka yena manje ngoba then wena uthule yabona awukho la ke ekhona yena nawe uzogcina yibona manje ukuthi ukhuluma yedwa ngoba awuyi lapha kisa khona. So uJesu akayanga la uSathane amisa khona, so uSathane wayefuna ukuthi uJesu akhukhumale naye yabona. Ngingakho mayezomlinga lapha entabeni uthi uma ngabe uyindodana kaNkuluNkulu yabona ufuna uJesu akhukhumale ukuthi ya ngindodana kaNkuluNkulu. uJesu no yabona, uJesu waba humble wanqoba ngokuyithoba ngokwehla. So ke manje thina funeke simkhole uJesu bese sithatha ke isimo sika Kristu mawubekini lo mqondo kuKristu Jesu sibe nalomqondo kaKristu Jesu. Impi saliwa kumoya njengamanje and mayiliwa kumoya iliwa ngezwi likaNkuluNkulu, bizwi kaNkuluNkulu ingumoya. So ke manje ke ukuza kaJesu kokuqala kwaukuba kudilwe nempilo yokomoya, umuntu anqobe kumoya amkhole uJesu amamukele uJesu ayinekele kuJesu yabona. And sinqoba ngazathi manje siyahlulwa ngoba uJesu ufika sinezinto siyaphumelela kulelizwe athi uJesu akusebenzelana osengena embusweni wami kumele adele konke ayidele ukuze akwazi ukuzuza into zasembusweni wasezulwini, kumele adedele ezimbuso wasemhlabeni. Kuyaphambana impela. So manje ubonakala ngazathi manje masulandela lo Jesu ubuyele ekuhluphekeni. Lelizwe linendlela eli interpreta ngayo ukubusa nabantu abamukela ngayo ukuthi usubusa masukulesi standard. But manje mawususindisiwe usuzelwe kabusha embusweni kaJesu ungazathi uyoqaliswa phansi ka0, ulahlelwa ikho konke ngenxa kaKristu Jesu. Kusakhiwa lo muntu lapha kwaSpirit ukuthi kunqotshwe impi yobumnyama, right? Umshashi kakuseyilowo ke bazalwane. Then ke kushuthi kwamanje umbuso siwamukela ngokukholwa. Umbuso nje manje sisawamukela ngokukholwa, then singena ngokukholwa kuwo, siba yiwo ngokukholwa. Then into lena espiritual. First we accept the kingdom spiritually by faith. Ukukholwa kuumoya, into enzeka kumoya, into yakamoya. So by the Spirit of the Lord, iSpirit sikaNkuluNkulu siwumoya. So yonke into izwi kaNkuluNkulu umoya. So ke okokuqala ke lokho ke bazalwane, we accept Jesus Christ spiritually. Si overcome isono esiwumoya, isono sin is a spirit. Si overcome isono. Then isono samba namadimoni, samba ngemoya ukungcola namoya emibi. Then siyanqoba imoya kaSathane. Ngoba sinezwi likaNkuluNkulu asa influence amadimoni efundiso zawo. Then bese siyongena embusweni ke literally ke. Sesi overcome spiritually. Literally ke then we shall enter the kingdom. Inga confuse lento bazalwane yabona. Mayithi uJesu anothandaza nithi baba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini malingcolisa igama lakho, umbuso wakho mawufike. Then umbuso wakho uzofika, uyafika umbuso ngokuthi sikholwe inkosi uJesu, sihlatshwe izwi kaNkuluNkulu, sikholwe izwi kaNkuluNkulu, silimukele izwi kaNkuluNkulu, ukufika kombuso kaNkuluNkulu kithi, bese nathi siba yiwo umbuso kaNkuluNkulu because ukubusa kaNkuluNkulu sekungaphakathi kithi. Bese kuba khona lapho sizongena khona literally ke umbuso manifest siubone literally. Ukuthi nje njoba kukhonjwa nje kula eSouth Africa ukuthi upresident uhlala lapha nePitoli office lakhe office of the president literally lapha ePitoli. So manje uJesu uzokwehla ezulwini nabo bonke abanqobile ioffice lakhe lizobe lilapha na le kingship lobukhosi lizobe lilapha na eJerusalem physically. Sekuyikho ukungena embusweni ke lokho sesithatha over manje siyabusa sesiyahamba la emhlabeni, we walk around this earth ruling this world physically and literally.
So ke ngithanda ngicacise lokho bazalwane, uNkulunkulu uzokusiza ngomoya ongcwele ukuthi uunderstand lonto. First we accept the kingdom spiritually, then we enter the kingdom physically. Then the process to enter the kingdom is still yet to come. Is still yet to take place. Is yet to manifest. Right, uma ufunda lapha Izenzo chapter 1 verse 6 khona labo ababebuthene bambuza bathi Nkosi usiyawubuyisela umbuso kuIsrael ngalesi sikhathi na? Uyayizwa iconcern yombuso ukuthi umbuso ubuthathiwe kuIsrael, uthathwa umbuso wamaRoma. Umbuso ukuthina singabantu abadalwe uNkulunkulu, athi uNkulunkulu masenze umuntu omfanise wethu abese ebusa. Umbuso uthathiwe kithi. Then ngokufika kaJesu empilweni zethu kufika umbuso kaNkulunkulu. Usufikile umbuso kaNkulunkulu. Laba mabebuza lo mbuzo babengaqondi ukuthi njengoba bebuza uJesu benaye nje umbuso usufikile. Ingakho kwindawo babuza kanti umbuso uza nini? Bubuza abaFarisi ke this time. NabaFarisi laba abayizitha kaJesu impela enkulu. Babuza nabo ukuthi kanti umbuso kanti uzobuyisela nini? Ngabe sikuyise nesikhathi uLukhuzana ubuyisele pisade abapostoli laba babebuza uJesu la Izenzo chapter 1 verse 6. Khona lapho futhi lapha ngicatha incwadi kaMateyu ababuza khona abaFarisi bambuza. So ke uyabotha abantu abangamaJuda babe neconcern indaba yokubuya kombuso because they were colonized by the Roman Empire. So ke manje thina abazalwane singakasindiswa sicolonizwe umbuso obumnyama emkhathini. Sibuswa uSathane. Silawulwa uye ngama systems akhe. So ke uma sisindiswa sibuyile embusweni okukhanya, embusweni kaKristu Jesu. Siyaphuma ekutheni sicolonize umbuso kaSathane. Then siba yikoloni yombuso wasezulwini emhlabeni. Uma sesisindisiwe siwumbuso kaNkulunkulu, we are the colony. Sisemhlabeni kodwa siphila ngempilo yasezulwini. Mayenziwe intando yakhe emhlabeni injengoba injalo yenziwa kuphi ezulwini. Umwaswenza research le system yocolonizer igqame kakhulu emhlabeni wonke ngombuso wamaRoma, kingdom of British Empire. Lapha eEngland, England, njengamanje kubizwa kuthiwa United Kingdom, UK. So umwasenze research ngeBritish Empire, British Kingdom. Angisazi njengamanje ngicabanga ukuthi inkosi ebusayo lapha ubani uKing Charles. So emva kabani kaQueen Elizabeth, into kanjalo ungixolele mhlawumbe unalo ulwazi olungcono kunami. Lento yocolonizer I know a bit ukuthi South Africa nayo was once colonized by umbuso waseEngland. South Africa ingakho bathi bathola inkululeko ngo1994 ngoba babengakwazi uyithathela inqumo, belawulwa kuphe eEngland bethathelwa inqumo umbuso wamaNgisi. So uma wasuthathisha ngaleyo system leyo bese uphinde futhi wenze research ngombuso wamaRoma. Umbuso wamaRoma ezinye inceke zenkosi mayichaza kahle ukuthi lamanye ama-empires o-Egypt, o-Assyria, o-Babylon, Mede Persia, bani what Greece, bona babethi mabe benqoba izwe elithile, benqoba umbuso uthile, bathatha abantu bakhona babazobafaka endaweni yabo babenza igqila. But amaRoma kuphela abethi mabe enqoba inkosi ethile bangayithathi, bangabathatha ukuthi bazobenza igqila ngaphansi kwendawo yabo, babe bayeke endaweni yabo, babayeke kanjalo. Then into ababeyenza umbuso wamaRoma babekhetha inkosi kumaRoma ezohamba nempilo nemithetho yaseRome. Lo muntu ayoba yiambassador, ayoba yiking empeleni actually, not ambassador, ayoba yiking, ayobabusa endaweni yabo. Then sekufuneke bona manje babukele kule nkosi, bathathe yonke into yalenkosi eyenziwa lenkosi, yonke into eyishoyo. Uma bemelana naye bamelana nani nombuso wamaRoma. Vele bashaywe bahlulwa njengamanje, abasenamandla, bayalawulwa manje kodwa balawulelwa endaweni yabo, abasusiwe endaweni yabo.
futhi babe ngahlukaniswa nenkolo yabo, kodwa kwakulethwa inkolo yaseRome, yabona, izohlanganiswa nenkolo yabo ukuthi abayigcine yonke into, impilo, inkolo yaseRome, isystem yaseRome bayigcine plus nale yabo baqhubeke nayo. Ingakho uthi iBabylonian system, because i-territory yamaRoma amaRoma awu number 6 kuma great empires of the history, kingdom of the Gentiles. So la iBabylon lahleli khona, iRoman Empire ihleli khona. So isihlalo sokubusa noma amandla okubusa ayekade ekhona kulamanye amakhosi, kuthe mase kuthatha iBabylon, then laqhubeka iBabylon labusa lisebenzisa namanye amandla ayekade ekhona kulamanye amakhosi. So uIsrael ungomunye wabo athi mayehlulwa ehlulwa yini umbuso wamaRoma, bacolonizwa. So ke nathi ke bazalwane sicoloniziwe umbuso wasezulwini, sisemhlabeni kodwa sibuswa siphethwe kuphezulwini. Amen. Ngiyabonga.